What the fuck? What the fuck? Niđe vam ređu! What the fuck? 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 Ne! I pozdrav ljudi! Dobrodošli u novi video, znači na Aldin kanalu. Molio bih sve da svi ostavite like na ovaj video. Ja sam znači uzdihan, u jako teškoj smo situaciji, zato molim sve da ostave like, da nam pomognu da što brže i bolje prebrodimo ovo sve, ja i Ređo. Sad ćemo da vam objasnimo u čemu je znači situacija. Dobili smo poruku od klovna ubice, posjeti moju kuću ako smiješ. Nova. Znači to je neka nova kuća, poslao nam je sliku kuće, ja i Ređo ćemo ići na to mjesto. Spremili smo neke stvari, odbrane i tako dalje, čime ćemo se braniti ako nešto bude, jer ne znamo ljudi šta nas tamo čeka. Ostavite sad like na ovaj video, ali ostavite u roku 5 sekundi da vidimo da li imamo podršku. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Znači kao što znate, ja i Ređo nismo kukavice, da ćemo reći nećemo ovo ono. Tu je kamera, snimit ćemo sve. Idemo sad na to mjesto, kod te kuće, da vidimo šta nas čeka tamo. Šta će se desiti meni i Ređi. Šta god da se desi, koja god opasnost da se desi, može samo da se desi nama dvojici. Vama ovaj video samo može biti zanimljiv, ništa drugo. Stoga ostanite u ovom videu, lajkajte ga, subscribeujte se na ovaj kanal i ko napiše najviše komentara u idućem videu dobija pozdrav. Znači ljudi, trenutno je, vjerovali ili ne, 1 sat uvečer, znači svud je mrak. Svi ostavite like na ovaj video ako želite još ovakvih videa i proplatite se na ovaj kanal. Idemo. Ljudi, trenutno se nalazimo blizu te kuće, sad ćemo joj prići bliže, vidimo se kad priđemo. Moramo tiho. Ređo, tiho. Ljudi, moramo jako tiho da mu probamo prići, mi njemu nismo rekli hoćemo doći, nećemo. Zato ljudi moramo tiho, molim sve da ostave like. Znači trenutno vidite mrak je, znači sine, usro sam se i evo se. Ređo, bojiš se ti? Ne bojim, ima da ga ubijem. Ne bojiš ti, Ređo? Šta si ti, ne bojiš klauna? Ne. Klaun, Ređo! Ljudi, nema šanse. Evo ljudi, idemo polako, vidimo se tamo. Evo, znači sakrivamo se, to je tu. Ljudi, polako ulazimo. Polako, ljudi. Ređo, polako. Ljudi, sačkaj, Ređo. Imam polako. Polako, Ređo. Ljudi, moramo tiho. Sada ćemo polako da pretražimo kuću. Cijelu, da vidimo, jer za sad ne čujemo nikakve kuće. Ali ljudi, ovo je jako strašno. What the fuck? What the fuck? Ređo! What the fuck? Šta je bilo? Samo da upalim lampu ljudima da vidite. What the fuck, ljudi? Sačekaj, tiše. Ljudi, da nas ne nađe. Nešto se ljudi čulo i to ogromno nešto. What the fuck, sačekaj, tiše, sam malo. Ređo! What the fuck? Ređo, bježi! What the fuck, ljudi? What the fuck? Bježi! Mama, sakri se! Ređo! What the fuck, Ređo? What the fuck? Ja uzeo oružje neko. Sačekaj, šta je tu? Ali nismo, poput ovo mi smo iz auta zaboravili puniti to oružje. Pa gdje je sad auto? Bog te surio, šta je tu? Gdje ostaje tu? Moramo naći neko kamenje ili nešto. What the fuck, ljudi? Tiše! Ljudi, moramo biti samo tako tih. What the fuck? Ne! What the fuck, Ređo? What the fuck? What the fuck? Mama, ljubica! What the fuck? Lazi! What the fuck? Ne! What the fuck, ljudi? Jedno smo uspjeli pobjeći. Samo ću ljudi reći, tu je Ređo. Ako želite nastavak da nastavimo tamo borbu, da opet uđemo u onu kuću, odemo. Svi ostavite like, ali ovaj put ćemo znači 100% se opremiti. Ostavite like i proplatite se na kanal i napišite u komentaru da li to želite. Do idućeg videa, ćao!